Full support ipapakit na rin celebrity personalities sa nila Julian San Jose at Trevor Cruz king launching ng Lunes Malinis campaign. Karingan buong eskwela king lalawigan. Ailing report. Mas pepasik na nga ne paning Eco Protect Management Corporation o EPMC. Karelang advokasya para king kalinisan, king pamagpalawak pa ning Project Malu o Lunes Malinis inyang Biyernes, August 29. Adwang pampublikong eskwela, ingag na host king kick-off activities ing Mawake Resettlement Elementary School king Mabalacat City at Santa Teresita Elementary School king siyudad naman ning Angeles. Benny muna niya mismong EPMC President and CEO Aling Taning programa kaya bereng lokal manungkulan tubod ning Department of Education o DepEd, reng mestra, estudyante at reng tengari. Sama-sama tayo sa pagbabagak. Mayor Jel Daquino ning Mabalacat, saludo king programa ning EPMC. We are very thankful po sa kanila. Sabi ko nga, they symbolize ay as a servant leadership and our community partnership patungkol po dito. Kaya we are very thankful po sa Eco Protect sa pamumuno po headed by Miss Aling Tan. Nandito po siya. Kami po nagpapasalamat po sa kanya. Level up mo naman ng suporta king programa nung lukrin Mekisan Metong Laketi, rank celebrity personalities adina Julian San Jose at Trevor Cruz. Ing singer ay Julian San Jose pa mismo, ing memye boses king opisyal na jingle ning Lunes Malinis ang magsilbing paganaka na agyuyang gawang makule at mas malinis ing kakatamong paligid. Kapag nasaning Project Maluing gawang sustainable at impactful, ing pamaglinis, mo basta king pamanugse basura, nune pati king pamag-recycle karang single-use plastic, bang maging school chairs at aliwa pang gamit, aapa kinabang nandareng estudyante. Napakahalaga po nito kasi ito ay holistic na approach sa ating mga problema. Environment friendly na siya, tapos yung mga bata matututo rin na mag-gather ng kanilang mga basura para gawing kapaki-pakinabang na upuan na idodonate naman ng Eco Protect para sa ating mga schools. King balaw sa suporta ng publiko at reg entertainment icons kalupa ning Julifer, asahan na masikan niya pa ing kampanya para king meto nga malinis, ligtas at responsabling komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.